Rwanda became the shaka tuganire ku bintu ejo bundi byabaye muri UEFA Champions League bagize gutya bagiye kubona mu mikino kimwe cya kane na kimwe cya kabiri for years by paying top players ndetse na finale babona ama equipe ane u Rwanda rwari ruri kwamamazamo kwanza ni RDB yari iri kwamamazamo Visit Rwanda babona na ama equipe ageze muri kimwe cya kabiri na finale bitungura abantu ina n'abacanga ku buryo na nubu ntago abantu barabasha kubisobanukirwa neza shaka tuganire kuri ibyo bintu murebe ukuntu u Rwanda rumeze nka rwatsinze igitego rukagitsinda UEFA rukagitsinda FIFA ndetse rukagitsinda n'ibindi bihugu byasaga nkaho bihanganye harimo ibihugu by'Abarabu za Qatar n'iki byose ku buryo ibihugu byose byisanze nyine bitunguwe ibintu byari bibaye muti byagenze gute rero reka tubiganiro tubivuge. This is one of the rarest moments. Ubundi iyi niyo nkuru mu mateka ya football isa nkaho yacanze abantu. The man who spent Kirango Sergio Ramos muramuzi wamaze imyaka isaga 15 we na Messi bahanganiye mu kibuga. Ramos icyo gihe yakinaga muri Real Madrid, Messi ari gukina muri FC Barcelona ariko ntibahuzaga murabizi. Ariko bitunguranye muri 2021 twagiye tubona habaye akantu kadasanzwe. Amaso yose yari ari kureba Lionel Messi abenshi mu mwita GOAT cyangwa se ngo umukinnyi wa mbere w'igitangaza wabayeho. But look at Ramos's back. Ariko nimba mwararebaga mu maso ya Messi cyangwa se mwese mwari muhanze amaso Messi na Sergio Ramos icyo gihe yari kuva muri equipe ya Real Madrid ari kwerekeza muri Paris Saint-Germain. Bivuze ngo Paris Saint-Germain yari yakiriye abastari babiri bakomeye kurusha abandi bose ku isi yari Lionel Messi ndetse akaba na Sergio Ramos. Icyo gihe Sergio Ramos mwibuke niwe mu defenseur wa mbere ku isi wari uhenze agezweho kurusha abandi bose cyane yuko ari nawe wakuri warakoze clean sheet nyinshi icyo gihe ubwo yari afite n'akandi karikoro karita menshi y'umutuku. Nta kintu cyabaye rero gitungura abantu nko kubona Sergio Ramos yambaye jersey yanditseho Visit Rwanda mu mugongo ndetse na Lionel Messi icyo gihe bari bageze muri Paris Saint-Germain. Ariko mbere yuko tujya kuri Paris Saint-Germain ngo tuvuge reka nanone tugaruke ku rundi ruhande. Ubundi u Rwanda n'agahugu gatoya karaho utapfa no kubona no ku ikarita ugiye kureba ku ikarita y'isi rwose u Rwanda ntago ari igihugu wavuga ngo ni kinini ku buryo ukireba ku ikarita y'isi uhita ukibona bigusaba guhunyenyeza. That Visit Rwanda logo has now appeared on the back of ariko ibaza ukuntu ijambo Visit Rwanda cyangwa logo ya Visit Rwanda yari iri mu mugongo wa Lionel Messi umukinnyi wa mbere w'igitangaza ku isi kuba byemera abatabyemera ubwo namwe mufite undi mwemera sibyo ngaho tekereza iyo iryo jambo Visit Rwanda ryari rigiye mu mugongo wa Lionel Messi mu mugongo wa Neymar nawe mwibuke nawe yaravuye muri FC Barcelona asa nkaho yaziye mu gihe kimwe na Lionel Messi kuko Neymar we yajeho imyaka nk'ibiri imbere gatoya mu mugongo wa Lionel Messi mu mugongo wa Neymar mu mugongo wa Mbappe akaja no mu mugongo wande wa Sergio Ramos ubwo ntago tuvuze David Luiz mu kuyindi kote muri Arsenal Bukayo Saka tuvuge Bukayo Saka Mesut Ozil tuvuge Ozil top assistant cyangwa se tukavuga Angel Di Maria tukavuga Griezmann Aubameyang cyangwa se bande bose nibyo tucako tuganira 25-26 aho byari bitaraba ibintu birebire rero ariko bigeze muri 2025 nibwo ibintu byose byagize gutya ngo boom. Rwanda became the only country on earth simultaneously sponsoring multiple semi-finals. Rwanda rwabaye igihugu cya mbere cyaje gitera inkunga ama equipe atandukanye of the most watched icyarimwe yose yisanga ageze ku mafinali cyangwa se muri kimwe cya kabiri cya finali y'igikombe cya Champions League. Aho ngaho UEFA yabaye nkaho itunguye birayicangira avuga ariko ibi bintu byabaye ryari ni gute Rwanda rwakoze ibi bintu. UEFA yaratunguye ubwo babonaga ama equipe ane yose yari kurangiza byambaye ijambo Visit Rwanda ibyo nshaka ko tuvuga ngira ngo kubona muri ayo mashusho ndi kubereka hano Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yari yicaye iruhande rwa Nicolas Sarkozy yahoze ari perezida w'Ubufaransa bari muri stade yitwa Parc des Princes. Parc des Princes ni stade ya Paris Saint-Germain ahantu hari kubera match ya FC Bayern Munich bari gukina na Paris Saint-Germain niho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yagiye kureba iyo match yicaranye na Nicolas Sarkozy ngira ngo iyo match twaranayirebye abantu hafi ya twese ejo bundi kubera ko match yaje kurangira habonetsemo ibitego bisaga 9 ngira ngo murabyibuka ubwo Bayern Munich yatsindwaga ibitego 5 na Paris Saint-Germain ariko nabo batsinze ibitego 4. Iryo joro rero mutagira ngo byahise birangirira kuko umunsi wakurikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahise ava mu Bufaransa ahita atega indi ndege direct ahita yerekeza hehe ahita yerekeza muri Espagne aho yari agiye kureba match nanone yari igiye guhuza Arsenal na Atletico Madrid. Arsenal draw 1-1 kuko nkanga yari ari kumwe n'umwami waho ubwo Arsenal yanganyaga na Atletico Madrid igitego kuri kimwe ndakeka iyo match
match nayo mwarayirebye abafana ba Arsenal twari turi kumwe. Sasa ndagira ngo tuvuge aka kantu. Igihugu kimwe cyitwa u Rwanda. 3 of the 4 teams. Tekereza ko cyari kiri kwambarwa n'ama-ekipa 3 mu ma-ekipa ne yose yarageze muri kimwe cya kabiri cya Champions League. Ako kantu muri kukumva. Ariko mbere yuko tuvuga ngo ama-ekipa ngaye ama-ekipa 3. Ngo niyo yari yambaye Visit Rwanda muri kimwe cya kabiri cya Champions League. Ndagira ngo tugaruke kuri aka kantu. Kuko ama-ekipa 3 yari yambaye Visit Rwanda, ekipe ya Bayern Munich mwibuke ko nayo ifite imikoranire na Visit Rwanda, by'umwihariko ko Bayern Munich ejo murabyibuka ko bafunguye academy mu Rwanda, sina academy gusa na n'ubu bari bacyambara Visit Rwanda, nabo nuko kontara cyangwa se imikoranire bari bafitanye yari imaze kurangira, ariko n'ubundi yarangiye muri uyu mwaka w'imikino, bivuze ngo n'ubundi u Rwanda rwari rukimeze nkaho rugifitemo access mu kuba rwakwambarwa kuri jersey za champions za Bayern Munich. Both Visit Rwanda partners. Tekereza ko nyine ama-ekipe yose yambara Visit Rwanda yarabashije kugera kuri finali. Ubwo ni match yabaye ku itariki 30 ejo bundi ubwo Paris Saint-Germain yari igiye guhura na Arsenal kuri finali. Umukino wabereye muri Budapest, Hongrie. Cheka ariyo match finali yabereye mwarayirebye hafi ya mwese. Resulta zari zitangiye kugaragara, ariko mbere yuko tujya kuri ibyo nanone nagira ngo tugaruke ku kindi kintu cyitwa ubukerarugendo mu Rwanda. Ubukerarugendo busigaye ngo bwinjiriza u Rwanda amafaranga arengaho gatoya miliyoni 500 z'amadolari. Muri kumva ayo mafaranga ukuntu ari menshi, hafi kimwe cya kabiri cya billion. Kwanza abarenga na miliyoni 500 kuko bari muri 600 na za 80 na gutyo. Biciye mu bukerarugendo muri Visit Rwanda gusa. Muri kumva ko kantu u Rwanda mutagira ngo ruragenda rugatanga amafaranga menshi rugiye kwamamaza. Nibyo byatunguye UEFA ejo bundi ibona ama-ekipe yose arimo yambaye Visit Rwanda, ibibuga byose match ziri kuberaho bari kwamamaza Visit Rwanda, kandi u Rwanda rwari rumeze nkaho rwaguze ibyo bintu amafaranga make cyane ugereranyije n'amafaranga u Rwanda rwari ruri gusaruramo cyangwa ruri kwinjiza. Muti byagenze gute? Ubundi ni nabyo byasigaye bitunguye abantu bose ku isi, bari bavuga batari ko u Rwanda agahugu kanzenya kadafite n'ingengo y'imari y'umwaka ihagije, kuko u Rwanda hari imijyi myinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu usanga ku mwaka bafite ingengo y'imari iruta bije y'u Rwanda, GDP y'u Rwanda n'ubutunzi byose, ugasanga nyine uwo mujyi uba urenze cyangwa se urusha u Rwanda ubushobozi. Without outspending or outbidding, ariko u Rwanda rutagiye gukompeta cyangwa ngo rutanga amafaranga menshi, gute rwisanze wakoza akantu nka kariya ibihugu byose bikikanga ibintu bitakozwe byibura na Saudi Arabia nk'igihugu gifite amafaranga ngo tubivuge, cyangwa se tuvuge ngo Katari, cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bahurije hamwe, kuko biriya byo ni ibihugu biba bifite ikintu cyitwa amafaranga ku buryo kuyatanga batabigira ikibazo. Ibintu batabashije gukora. Iyo ni inkuru rero yatunguranye. Muti byagenze bite rero? U Rwanda rwaramamaje ku buryo rutamamaje no muri football gusa, turagenda tubigarukaho. Ni amateka u Rwanda rwakoze, ndetse yabaye business, yabaye nk'iboostinze abantu bose birabacanga. Bibaza ukuntu bigenze ugereranyije n'ibindi bihugu nabyo bijya bigerageza kwamamaza. Ngira ngo mwabonye hari n'ibindi bihugu by'ibituranyi bisigaye byamamaza mu yandi ma-ekipe, ariko ibintu byose ubu bijya gutangira wari ubiri kugira ngo byose mubisobanukirwe. Rero ndagira ngo dutangirire ku mugabo umwe na ekipe akunda kurusha izindi zose. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni umufana wa ekipe yitwa Arsenal, kuko yabitangaje ahagana nko muri 2009 kafana ekipe yitwa Arsenal, ubwo yabwiraga umunyamakuru w'Umugande amubwira ati, yamubwiye yuko umuhungu we witwa Brian ndetse n'umukobwa we witwa Ange Kagame bose bafana Arsenal, ndetse nawe ariyo ekipe afana kurusha izindi zose, ndetse urumva amaze imyaka myinshi ayifana. Ubwo Arsene Wenger watozaga Arsenal yasezeraga muri 2018 cyangwa se agiye, nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yamwifurije urugendo rwiza. Hanyuma rero match yakurikiye Arsenal yagize gutya ibitsinzwe na Brentford. Iyo match Arsenal yatsinzwe na Brentford ibitego 2-0. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabaye nk'umuntu babaye nyine nk'umufana uwo ari we wese, nibwo yahise yandika kuri Twitter ashyiraho post 3 zikurikirana. Zari post zigaragaza ko atihanganira gutsindwa kwa ekipe afana, ndetse katari umuntu Arsenal atari ekipe igomba kwakira gutsindwa cyangwa kubaho ari ekipe iraho, ko ari ekipe igomba guhangana ndetse igomba gutsinda ikongera igatsinda bikabije. Ibyo bintu byanditswe muri CNN, kuko ugiye gusoma nk'inkuru yaciye muri CNN
August yaryo ubwo bari mu kwa kangaira uzambwire August ku itariki 14 inkuru yaciye muri CNN ndetse no kuri BBC iyo nkuru yaciyeho bavuga bati Rwandan president and Arsenal fan Paul Kagame frustrated by defeat cyangwa se babajwe n'intsinzwi Arsenal yagize invested in the team. By 2018, Arsene Wenger has just Arsene Wenger akimara kuva muri Arsenal nibwo Premier League yavuze iti noneho hari ikintu kigezweho abantu bose bashaka kwamamaza ku majezi ama equipe yose yambara mwa makipe mwe mugende mushaka batera nkunga cyangwa se abantu muje mubambara icyo gihe bari bageze muri cyaje nyine ni ibintu bisanzwe ariko bari bageze muri cyaje nyine cyo gushaka abandi batera nkunga wenda ari nka companies bakorera imyenda murabizi nka Adidas cyangwa Nike cyangwa Puma cyangwa se Lacoste gutyo urukuntu bakora amajezi bakaniyandikaho now available for sale. Ubwo hari ubivuze ngo ama equipe yose yari afite ahantu ho kugurisha ho kwambarwa sleeve ku maboko. Most clubs sell theirs to insurance. Akenshi ama equipe ubusanga agenda agahita ashaka ama company akomeye ugasanga bagiye gushaka nka za Qatar Airways cyangwa se Fly Emirates cyangwa se ugasanga bagiye gushaka ama banke cyane ko nka biriya bihugu ama banke abatanga amafaranga menshi ngira ngo ari n'igihe mujya mubona nka Premier League bayise Barclays Premier League ariko uwo mwaka iri kwitwa buriya Barclays niba yaguze kandi Barclays abari banke ama company cyangwa se ugasanga bambaye company za betting Arsenal rero yagize kibigurishije kwambarwa ku kabako kaho ko hazajya hajyaho izina rya Visit Rwanda igihugu government saw something nobody else did. Icyo gihe president leta yobowe na cyangwa se guverinoma iyobowe na perezida wa Repubulika Paul Kagame yabonye ikintu ibindi bihugu bitari byarigeze bibona nta muntu wari warigeze abibona mu kwa gatatu ku itariki 23/2018 nibwo Arsenal yagize gutya ibigize gutya ibivuze yuko iri gukorana na Rwanda Development Board cyangwa se RDB ever sleeve partner ko aribo bantu bagiye kujya bambara ku maboko ya jersey yabo. The West media reported the deal at around ndetse hari n'umunyamakuru wabyanditse aravuga ati 30 million pounds. U Rwanda rushobora kuba rwakinnye deal na Arsenal ndetse iyo deal ntiyanahagaze asaga miliyoni 30 z'amadolari kandi zafata imyaka 3. Icyo gihe uwayoboraga RDB cyangwa se Rwanda Development Board bamwitaga Claire Akamanzi tells CNN the deal yabwiye umunyamakuru wa CNN aramubwira ati twebwe deal twasinyanye na Arsenal ntabwo igejeje kuri miliyoni 30 z'amadolari koko nibyo nk'uko mwabivuze ariko yanze kuvuga umubare w'amafaranga ya nyayo arabyihorera aravuga ati nibyo nta kintu bivuze. Rero ikintu u Rwanda rwari rukoze ntabwo rwari rugiye kwamamaza gusa kari akantu kamwe ariko kagiye kuvamo ibintu byinshi ngiye kubasobanurira. Tekereza Saudi Arabia, tekereza Qatar, utekereze Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo bari bamaze igihe kinini bakora ibintu nk'ibyo ngibyo ariko u Rwanda rwo rwaje ruvuga ngo twebwe icyo tugiye gukora ni iki ngiki ntabwo turi bujye kwishyura amafaranga y'umurengera kubera ko nidushaka kwamamaza twishyura amafaranga y'umurengera hari igihe bitazaduhira cyangwa se biraza kurangira n'ubundi tugiye muri ya ma equipe akomeye abaruta na Arsenal cyangwa se aruta za PSG na za Atletico ubwo mba nshatse kuvuga nka FC Barcelona nshatse kuvuga Real Madrid nkavuga Manchester United ya ma equipe y'ibikomerezwa nyine kubera ko hari nk'umunyamakuru muri 2018 wavuze uburyo deal yagenzemo n'ubwo yabivuze nk'ibihuha CNBC Africa goes on ground yari umunyamakuru w'igitangazamakuru bita CNBT gikorera mu burengerazuba bwa Afurika aravuga ati kurikije ukuntu numvishije ikiganiro ndetse nkumva n'amakuru nagiye ntohoza bisa nkaho RDB na guverinoma y'u Rwanda basinyanye na Arsenal EU lawmaker amasezerano yo kubamamariza ariko kuri deal y'amafaranga atageze kuri miliyoni 30. demanding answers about why icyo gihe rero dore ikintu cyahise kiba Premier League cyangwa se n'ibindi abantu bashinzwe ibintu by'umupira bahise bicaza equipe ya Arsenal bababaza impamvu yahisemo kwamamaza ikamamaza igihugu. Icyo gihe rero club for sleeve space byahise bitungurana ariko n'ubundi nabyo byahise bisobanuka biroro. Rwanda's answer was simple. Igisubizo u Rwanda rwatanze cyari igisubizo cyoroshye. It's not a charity. U Rwanda rwaravuze ruti twebwe amafaranga twa Arsenal ntago ari amafaranga y'ubuntu. It's a tourism. Twebwe icyo turi kwamamaza ni iki ni ukuvuga ngo turashaka yuko batwamamariza ubukerarugendo bwacu utaza kugira ngo wenda twaje kwamamaza nk'igihugu oya ahubwo twebwe twanaje nk'ikigo cyitwa RDB. Rero leta y'u Rwanda mu bivanemo ni ikigo cyitwa RDB cyaje kwamamaza mutaza kugira ngo ni n'ibindi bintu kubera ko icyo gihe nk'umuntu wari uhagarariye cyangwa se warashinzwe
itumanaho cyangwa se n'ubucuruzi bamwita Vinay Venkatesham niwe yari ushinzwe ibyo bintu muri Arsenal. An Arsenal shirt is seen roughly 35 million times yaravuze ati ubundi per day globally. Jezi ya Arsenal yambarwa n'abantu basaga byibura miliyoni 35 buri munsi. Abo bantu iyo jezi baba bayambaye. Multiply that across a Premier League. Rero urumva uramutse ufashe iyo jezi yambarwa n'abantu basaga miliyoni 35 ku munsi ugakuba iminsi yose shampiyona ya Premier League ibigiye kuzamara, urumva iwunga umwaka ubugiye kuzarangira iyo jezi yanditseho Visit Rwanda yambaye n'abantu bangaye cyangwa se irebwe n'abantu bangaye. Sasa noneho kuba n'umwaka umwe ukube n'umwaka wa kabiri kugera ku mwaka gatatu kuko u Rwanda rwari rwamaze gusinyana na Arsenal deal izamara imyaka 3. Icyo kintu ndakeka muri ko cyumva collapses to fractions of a cent. Ubwo ndakeka mubibazo no mu mafaranga namwe murabyumva. Notice those two words wareba ku mupira Arsenal yari yambaye wabonaga ayo magambo abiri Visit Rwanda. Sibyo byonyine bya bitara biba bizenguruka muri stade se cya bya screen bigenda bicaho ubutumwa bwa Premier League bwa Nike cyangwa iki hacagamo ijambo Visit Rwanda. Lifting the trophy back in 2020. Ndakeka muri 2020 ngira ngo muribuka ko Arsenal yatwaye ibikombe bibiri, yatwayemo Community Shield, ndakeka batwaramo na n'igikombe cy'umwami harya sinibuka ikindi gikombe batwaye muri 2020. Icyo gihe Visit Rwanda yari ihari, murabyibuka ko yari yaramaze kugera mu cyera. Ndagira ngo tuvuge kano kantu rero. The year one stats told the whole story. Uwo mwaka ubwawo uravuga inkuru yose. % spike in UK kubera yuko icyo gihe ikintu cyabaye ubukerarugendo bw'u Rwanda bwiyongereho 5% by'aba mukerarugendo baturutse mu gihugu cy'Ubwongereza. Icyo gihe ayo mafaranga icyo gihe byongereye amafaranga asaga miliyoni 56 z'amapaundi yiyongereye ku mafaranga igihugu cyinjizaga. Muri kumva ko kantu icyo gihe u Rwanda rwari rumaze gutsinda igitego cya mbere kuko amafaranga u Rwanda rwari rwarishe Arsenal yo kwamamaza imyaka 3 ntiyageraga kuri miliyoni zingahe 30, ariko uwo mwaka gusa u Rwanda rwahise rwinjiza miliyoni 36. Bivuze ngo ubwo rwari rugize gute, rwari rusigaye mu nyungu gusa. Icyo cyari ikimenyetso cy'uko aho u Rwanda rwashe rwari rumaze kuvana amayarwo. Rero Arsenal ntabwo ariho u Rwanda rwari rugiye guparika ngo rurekeraho ya Arsenal cyari ikimenyetso ahubwo kigaragaza yuko umupangu u Rwanda rwari rwapanze wari umupangu wari ukunze kandi ushoboka neza cyane. By 2019, reka tugaruke 2019 the Rwanda Development Board had RDB nabwo yakoze akandi kantu, something nobody else was talking about. RDB yabonye ikintu ibindi bihugu n'abandi makampani yose ashora ahantu atari yarigeze abona. Paris Saint-Germain, tugaruke kuri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain yari ifite ibibazo by'ubukungu cyangwa se by'amafaranga. Muti byari byagenze bitereye kubera ko icyo gihe Paris Saint-Germain yari imaze kwishyura asaga miliyoni 222 z'amayero kugira ngo basinyishe Neymar aze gukina muri Paris Saint-Germain. Ayo mafaranga yari menshi, murayibuka iyo tiro yarasakuje iracyuha kuko icyo gihe Neymar ni nawe mukinnyi wabaye wa mbere wari uhenze wari uguzwe ayo mafaranga menshi ava muhehe ava muri FC Barcelona aza gukina muri Paris Saint-Germain. Ibyo bintu murabyibuka. Si ibyo byonyine, nyuma y'izo miliyoni 222 nanone bari bamaze kwishyura kandi nanone ubwo ni PSG mvuga izindi miliyoni zisaga 180 bari kugura Kylian Mbappé rote nawe aje kubakinira kuko hari haciyemo umwaka umwe gusa we yahageze 2017. UEFA rero yari bari kugakani bamereye nabi kugira ngo mwese muzi ikintu bita financial fair play, apana gufata ibifaranga byinshi ngo bishore mu kugura abakinnyi utagaragaza aho uzungukira kuko amafaranga menshi burya yica umupira. Rero yari bari bubi babwira iti amafaranga muri gutanga n'amafaranga muri kwinjiza ntabwo ibyo bintu bihura. PSG rero PSG kugira ngo ikwepe ibyo bintu urumva nk'iyo umukinnyi nko umutanze amafaranga uhita wereka PSG utumukinnyi ngewe na imini UEFA uti ngewe umukinnyi nguze impamvu muguze wenda gutya nzagurisha jezi ziwe zingana gutya zanditseho wenda tuvuge Messi cyangwa se Mbappé cyangwa Neymar, jezi zingana gutya zizinjiza ya cyangwa se kampani zo kwamamaza Nike zaduhereza ya kugira ngo Messi ajye yambara urukweto rwabo cyangwa iki. Ibyo bintu murabyumva ukabereka ko amafaranga utanze nyine ari amafaranga azanagaruka nawe uzayinjiza kugira ngo ibyo bintu muri kubyumva. Paris Saint-Germain rero UEFA yari bari bo cyane yuko icyo gihe Paris Saint-Germain yashakaga ikindi kintu gitandukanye n'umushoramari cyangwa se umusponsor umuterankunga bari bafite witwa Qatar Airways. Byari byabacanze bari bakeneye undi muterankunga mushyashya rero utari Qatar Airways. Nta kindi cyabaye mu Rwanda, abayobozi b'u Rwanda barebye kure bahita bakora kano kantu muri 2019. Murabyibuka ko Neymar yari yaramaze kugera muri Paris Saint-Germain. Ibihuha byari biri gukwirakwira bavuga bati umudefanseri wa mbere urenze abandi ku isi bita Sergio Ramos agiye kuva muri Real Madrid nawe aze muri Paris Saint-Germain. Rwanda Development Board recognized a clear pattern. Nibwo rero RDB yahise ibona ko kandi igenda ihuzahuza utuntu ibona ko byanze bikunze Paris Saint-Germain bigiye
kuzana ibifi binini, igiye kuzana abakinnyi bahambaye kurusha abandi. PSG's owners had an unstoppable appetite ba nyiri PSG bari bafite ikintu cyitwa inzara yo kuzana abasitari cyangwa se babakinnyi bahenze kurusha abandi superstars. ku isi yose. Si ibyo byonyine, They predicted the club's massive nibwo RDB yahise ivuga iti byanze bikunze nimba PSG ibashije kugura bariya bakinnyi, idufitiye undi mukinnyi mu bubiko kandi wazaza ari izina rirenze aya yose cyangwa se abandi bakinnyi bazanye. Rero umuntu agiye kwamamaza hariya hantu ntiyagera gute, ntiyahomba. Ibyo bintu RDB yabibonye mbere ya 2021 mbere yuko Lionel Messi aza muri Paris Saint-Germain. RDB yari yarabiketse. This brilliant analysis, iyo mibare rero RDB yari yateye, leveraging PSG's urgent need for clean yahise ibona yuko PSG ikeneye abantu bayigwa mu ntege. revenue. The deal was signed in nibwo bahise basinya dero December mu ku itariki 4 z'ukwa 12 2019 bahise basinya dero between Rwanda and Paris hagati y'u Rwanda Saint-Germain. na Paris Saint-Germain. bahise basinya iyo dero ubwo tayari kaba karabaye at around 12.5 million mutagira ngo yari n'amafaranga menshi basinyiye, yari miliyoni 12 n'igice ku mwaka. The partnership was designed as an immersive lifestyle and destination marketing ecosystem. Ikintu na Paris Saint-Germain nayo yari igiye gukora, yari igiye gusinyira kuza kwamamaza ubukerarugendo nabwo bw'u Rwanda. Mutagira ngo ni iki, More than just a logo placement. byari birenze rogo Paris Saint-Germain yari igiye kwambara, Pitchside byarenze rogo LEDs, bijya kuri ya matara aba yaka muri stade, byaba televiziyo bigenda bicamo ubutumwa, birenga n'ibyo ngibyo bijya kuri jezi Paris Saint-Germain ijyana mu myitozo Visit Rwanda. Si nibyo byonyine bijya no kuri jezi za ekipe y'abagore ya Paris Saint-Germain. Kandi kantu kahise kaza kidumburamo karenze ibindi byose, rero kameze gutya. U Rwanda rwahise ruzanamo akandi kamanyeri, ruravuga ruti noneho mwebwe nka Paris Saint-Germain reka dukore kano kantu muri stade yanyu cyangwa se za nama ziba inyuma, kumwe abakinnyi baba bari kuganira n'itangazamakuru, reka tujye tubaseriva ikawa mu ikawa y'u Rwanda. Murumva ako kantu, London-grown blends offering ikawa ihingwa mu Rwanda. Tayari u Rwanda ruhita ruvuga ruti twe tuzajya tubahereza ikawa, abashyitsi banyu bimena, itangazamakuru, ibiki byose, mu gihe cyose muri kuri kamera mujye munywa icyayi ndetse n'ikawa y'u Rwanda. Muri kumva ko kantu u Rwanda rwari rukoze, mu magambo make rwari ruhise rwamamarizamo n'ikawa ndetse n'icyayi. Annual heritage match days featuring made in Rwanda art, music and fashion. Ikintu cyabaye nuko Paris Saint-Germain uwo mwaka yagombaga kwamamaza ubugeni, ubuhanzi, ubukerarugendo n'imideri yo mu Rwanda. Rwanda on the sleeves of PS. Tekereza kuba ku maboko ya ekipe ku maboko ya jezi y'abagore ya Paris Saint-Germain hari handitseho Visit Rwanda, and across the Atlantic on the ku bagore ku bagabo kit of every PS. Noneho si ibyo byonyine, Paris Saint-Germain yahise mu Rwanda iza kuhafungura academy. Ibyo bintu byo ndaje tunabiganireho muri 2025 ngira ngo mwarabibona. Warm up tops worn by Neymar, Kylian Mbappe. U Rwanda ubwo rwari rusigaye rwambarwa na Neymar, Kylian Mbappe, ndetse mu myaka yindi ibiri yari iri imbere hari hagiye kuzamo umukinnyi uhenze kurusha abandi cyangwa se benshi bemeza ko ari nawe wa mbere yo bitabayemo competition ye na Cristiano. Lionel Messi nawe ubwe yaragiye kuza yambaye Visit Rwanda. Ako kantu kakomye ibihugu hafi ya byose baratungurwa. Tekereza kubona Lionel Messi, ukabona Neymar, ukabona Mbappe, abakinnyi batatu bari barenze abandi ku isi yose icyo gihe, bose bambaye Visit Rwanda. Ukabona amateleviziyo yose ari kugaragaza ijambo Visit Rwanda, amakamera yose wajya gufotora Messi bisanzwe byanze bikunze ntubura aho uhurira na Visit Rwanda. U Rwanda rero byahise biva aho ngaho, ibinyamakuru hirya no hino, imbuga nkoranyambaga batangira kwibaza batari ko u Rwanda Visit Rwanda Messi yambara, Mbappe akayambara, Neymar n'abandi benshi. Ubwo singiye kuvuga ba Vitinha, singiye kuvuga ba Kvaratskhelia, bose biba birabacanze, ubwo biba biracanganyukiwe. That hug from the opening shot. Umunsi rero Sergio Ramos yageraga muri Paris Saint-Germain ari guhoberana na Lionel Messi. Mwibuka ubundi bahoze ari abarayivos cyangwa se bareba nayingwe, kubera ko umwe yari umwataka watakira Paris FC Barcelona, undi ari umudefanse udefandira Real Madrid. Ekipe zihora zihanganye niyo bihabaye El Clasico. Ramos yabwiraga Messi, ngira ngo mwaranabyumvisha, aramubwira tumusa sinkwanga ariko bantumye yuko utagomba gutsinda, aho gutsinda naguca akaguru. Ibyo bintu yarabimubwiye. In views on YouTube alone, pulling in kubera ko iyo foto yonyine bafashe bari kugira gute, bari guhoberana ubwo yarageze muri Paris Saint-Germain. Iyo foto ubwayo yahise igira ibona miliyoni 30 views kuri YouTube. Kumbuga nkoranyambaga abantu bose batangiye gupostinga bati Messi agiye guhura n'umurival wiwe bahoze bahanganye iteka ryose bita Sergio Ramos. Kumbuga nkoranyambaga TikTok, Instagram, one of the most famous players on the planet. Tekereza kuba ufite abakinnyi babiri bibitangaza kurusha abandi bose ku isi, carrying Rwanda's bose bahetse izina Visit Rwanda mu mugongo.
mugongo kind ako of kantu muri kukumva massive digital footprint that will keep recirculating for ibyo the byari ibintu bitagiye guhagararira aho byari bigiye gukomeza next decade. bigasirikira imyaka n'imyaniko. Then, the campaign moved from the screen hanyuma nibwo byose byavuye rero ku by'abantu babona, ku by'abanyamakuru bafotora, ku byo bagaragariza muri stade, kuri match zabaye into cyangwa the iki. real world. byari bigiye kuba noneho ibintu bisanzwe bya nyabyo. In 2022, bigeze muri 2022 PSG abakinnyi ba Paris Saint-Germain blew its star bari barimo umusitari warutaga abandi mu baje mu Rwanda icyo gihe ari we Sergio Ramos, hakazamo Keylor Navas, si we wenyine kuko icyo gihe bajya kuza bazanye na Julian Drexler, bazanye na Thilo Kehrer, ndetse bahise bagira gute bateza indege bose bamanuka mu Rwanda. You had Ramos walking tekereza kubona Sergio Ramos ari magenda mu Kagera National Park cyangwa agenda muri stade muri parike ya Kagera. Jaje mu Rwanda Sergio Ramos looking up in awe at wild elephants arimo areba za nzovu zo mu gasozi rwa Bunga, deep into the mountains arimo azenguruka mu misozi. with the country's si ibyo byonyine, bare mountain yavuye mu Kagera gorilla. arazamuka ajya no mu ngagi mu birunga, ajya muri Gorilla Trek. Keylor Navas yari arimo avuga ati hano hantu hararenze, ndetse iki nicyo kintu cya mbere nigeze mbona mu buzima bwanjye cyiza. Ibi bintu ni byiza. impact happened back in Kigali. Rero bakigaruka bava mu birunga nibwo habaye akandi kantu kadasanzwe. You watch a 12-year-old kid grab the mic to hit Waje umwana w'imyaka 12 Ramos with a serious tactic. ahita abaza Sergio Ramos ikibazo, kandi cyari ikibazo kiri sere. Ndagira ngo mucyumve, ndetse abantu mushaka kureba iyo interview ukuntu bimeze mugende kuri Kigali Today kuri YouTube muraza kuyibonaho, cyangwa se mujye iyi nkuru niwo nifashishije amashusho bakoresheje icyo gihe. Favorite footballer when you were young? Ubwo umwana yabashije Sergio Ramos atese ubwo wakuraga ukiri umwana mutoya ninde mukinnyi wafataga nk'icyitegererezo? Keylor Navas. Yezabwiye ati Jenny Keylor Navas niwe nafanaga icyo gihe. Si ibyo byonyine, hari akandi kana k'agakobwa Right before this little girl asks how he nako kagize gutya karabanza kaza kabaza handles Sergio Ramos nako icyo gihe kuko yari umwe mu basitari bari barenze wari uhari. Ramos, Aravuga ati akana karamaje kati none se Ramos does it feel to be on stage? nyuma y'uko uvuye mu kibuga iyo ugeze kuri stage ahantu nk'aha hakomeye gutya uba wumva pressure ufite ingana gute? Nibwo Keylor Navas yagiye terura ako kana arakazana akicaza kuri stage akabaza ati wowe urumva bimeze this was gute? never just a passing PR stunt. Ntago byari ibintu biraho gutyo gusa bisanzwe, kubera ko abakinnyi ba Paris Saint-Germain mbere yuko basubirayo Academy in Kigali bahise bazi Kigali barabanza bagira gute bafungura na academy. Ntago byahise bicira aho ngaho, bahise bafungura na academy, baravuga bati reka dufungura academy ya Paris Saint-Germain mu Rwanda kugira ngo nyine ni imikoranire mu rwego rw'imikoranire baba bari kugira gute, baba bari gukomeza kwamamaza. Nuko byagenze sibyo? Ibyo bimaze kuba runs 1-2. mwibuke ko na Bayern Munich nayo yari ifite iki, yari ifite academy mu Rwanda nayo. It is a long game. With the blueprint proven, Rwanda scaled the icyo ngicyo rero strategy u Rwanda rwari rumaze kugaragaza ko strategy rukoresha mu kwamamaza irenze. Ntabwo byari biciriye aho ngaho rero. the European League. Nibwo u Rwanda rwavuze ruti dukeneye indi shampiyona ya gatatu muri shampiyona nini, muri shampiyona zikinirwa i Burayi. Nta kindi cyabaye. In August 2023, they Bigeze mu 2023 partnered with u Rwanda rwageze gutya and ruhita Munich. rwerekeza mu Budage, rusanga ekipe yari iyoboye izindi y'igihangange kurusha izindi worth zose. around 5 million Dira yari ihagaze amafaranga atari na menshi, mutagera ngo ni menshi yo none, In euros. miliyoni 5 z'amayero ku mwaka. arena. Allianz Arena Egypt. cyangwa se Allianz Arena ubundi ni stade ya Bayern Munich Branded. yari igiye kujya yerekana ijambo Visit Rwanda nayo mu matara yayo, Plus the FC ibice byose, in Kigali. ndetse bakanafungura Academy Kigali yari yo diro They've kuri miliyoni 5. structured to focus on the FC Bayern Academy in Kigali. Ubwo urumva u Rwanda rwagombaga gutanga amafaranga kuri Bayern nayo ikaza igafungura Academy mu Rwanda. Then, in April 2025, Ibyo byarabaye tugeze 2025 yo muti byagenze bite. La Liga. U Rwanda rwahise rukimara kuva mu Budage rwahise rwerekeza no muri La Liga sasa. Ngira ngo King hands with Atletico Madrid nibwo u Rwanda rwahise rugenda rusinyanya diro na Atletico as Madrid. the first ever African partner. Hanyuma Atletico Madrid bihindutse ekipe ya mbere igiye kwamamaza igihugu cyo muri Afurika, Partnership igiye kwamamaza ijambo Visit Rwanda. Across the Nabo back bari bagiye of kuryamamaza, both the men's and women's matches. ndetse iryo jambo Visit Rwanda ryagombaga kujya riboneka kuri jezi z'abagore na Jerseys. jezi z'abagabo ku ayo ma ekipe yombi kuzagenda ukagera muri 2028. League, Saba y'amashampiyona ne ubwo ni Premier League. League One, Muri Premier League u Rwanda rwari rufite Arsenal, muri League 1 cyangwa se Ligue E bari bafite Paris Saint-Germain, PSG, and La Liga. ndetse Bundesliga bari bafite Bayern Munich, na La Liga bari bafite Atletico Madrid. His logo on all of them. Bivuze ngo
ayo ma ekipe yose izo shampiyona zose zari zigiye kujya zigaragaramo ijambo Visit Rwanda. Came the moment that made history. Nibwo haje igihe cyari kigiye kwandika amateka rero u Rwanda rukaba u Rwanda. 2025 ubwo n'umwaka w'imikino wa 2025 ariwo warangiye ejo bundi. 2026. Nibwo ibintu byageze gutya biba biraturitse. All four Visit Rwanda. Ama ekipe yose ane yamamariza Visit Rwanda. The partner clubs reached the semi-finals yageze muri kimwe cya kabiri cya Champions League. Ibintu biba bihinduye isura. Ahantu hose ukajya ubona ijambo Visit Rwanda, UEFA Champions League, Visit Rwanda, Atletico Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain na Bayern Munich. Time in history, a single tourism board mu mateka y'isi appeared on multiple ikigo kimwe kikorera ibintu by'ubukerarugendo cyo mu Rwanda cyangwa se RDB Rwanda Development Board semi-finalists in the cyari kigaragaye kuri jezi z'ama ekipe ane yose ari muri kimwe cya kabiri cya Champions League. World's Ibintu byari bibaye. biggest club tournament season. Now, it's worth noting that Bayern's role is a bit different, focusing on that permanent youth academy. Ndagira ngo mwumve hano urore Bayern Munich yari isigaye iri gukina. Bayern Munich mwibuke yagiraga academy ba mu Rwanda. Jersey or academy zayo amasezerano bafitanye agomba kuzagenda akagera 2028. Branding. Si ibyo byonyine mwibuke kuri branding cyangwa se bya byapa biba bigaragara muri stade ya Bayern Munich, ngira ngo muri kubibona aho ngaho. Haba hacamo Visit Rwanda, intore iki byose. But the alliance remains rock solid. Notice who's missing from that list. Mutekereze ngo kuri liste yayo ma ekipa akomeye rero na yahe ma ekipa aburaho. Ndagira ngo mwumva aka kantu. Sibyo ni igitego u Rwanda rwari rutsinze. Tekereza ama ekipe yose akomeye ku isi nta yari ari hano kandi ntago u Rwanda rwari rwarigeze rwamamaza muri ayo makipe. Ubwo iyo mvuze ayo makipe akomeye mba nshatse kuvuga amayahe ma ekipe. Bavuze Real Madrid, havuga FC Barcelona, havuga Manchester United. Nta kipe nimwe muri ayo makipe u Rwanda rwari rwarigeze rusinyisha. Nta ekipe nimwe ryigeze none izamuka ngo ihagere. Real Madrid's main shirt with Emirates. Tekereza ko ekipe ya Real Madrid kuri jezi y'abagabo haba handitseho Fly Emirates is worth around 70 million. Ubundi kugira ngo wamamaze kuri ya jezi ya Real Madrid ku mwaka umwe bigusaba amafaranga atari munsi ya miliyoni byibura 74 z'amayero, kandi u Rwanda rwo rwiyamamarije ahantu rutanga miliyoni 15, 13 gutyo n'u Rwanda rwagiye kwiyamamariza. Rwanga kujya muhehe muri Real Madrid bahenda euros a year. Noneho si na Real Madrid, Barcelona yo kugira ngo ujye kuri jezi yabo biba bihagaze hafi muri miliyoni 90. Ngira ngo mujya mubona ko muri minsi bari kwambara nimba ari Spotify yabo, ndakeka bari kwambara Spotify. His main shirt sponsors run between 70 kugira ngo bakwambare kuri jezi yabo biba bisaba asaga miliyoni 90 ku mwaka. Spend across all four of its European partners. Ibyo byarabaye u Rwanda ntirwamamazaho kandi u Rwanda byararuhiriye. Sits between 35 and 40. Ibaze yuko amafaranga u Rwanda rwashe muri ayo ekipe yose yambaraga Visit Rwanda yageze aho ngaho $5 million. Yari amafaranga ari hagati ya miliyoni 35 na 42 z'amadolari. Ndaceka muri kubyumva hagati ya miliyoni 35 na 44 z'amadolari. Of one Real Madrid shirt sponsorship. Apana kuri Real, apana iki. Brand presence. U Rwanda rwari rubonye abantu baruhagarariye neza kandi cyane. Ekipe atatu yari asigaye ari kwambara urwo Visit Rwanda kuri jezi yabo. 5 biggest leagues in Europe. Shampiyona ane akomeye muri shampiyona 5. They didn't fight for the front of the shirt. Magambo make u Rwanda ikintu rwakoze nago rwagiye ngo ruvuge ngo twe turashaka ko muzajya mutwambara mu gatuza kuko harahenda pe harahenda. U Rwanda rwo rwiguriye kuki ku maboko hariya ku maboko nyine u Rwanda bavuga twe mujye mutwambara ku maboko nta kibazo. They bought the sleeve, bigurira ku maboko, back, the training. Ndetse bagura na jezi zo muri training cyangwa se zo mu myitozo. Buriya reka mfate pause mbibasone hano. Ikintu u Rwanda rwakoze ni kimwe kugira ngo bakwambare mu gatuza muri match cyangwa se muri shampiyona nyine mu mukino wa nyawo biba bihenze cyane. U Rwanda icyo rwakoze rwaravuze rutariko twebwe reka twigurire none ahubwo jezi mukorana mu myitozo arizo muzajya mutwambaraho mu gatuza no mu mugongo. No ariho muzajya mutwambara mu mugongo, ahubwo ni mujya gukina match bisanzwe bwo mutwambare ku kaboko. Nicyo Rwanda rwikorera. Pitch side LED. Wenda munatwamamaze kuri amatara yo muri stade cyangwa se bya screen byo muri stade. Piece of inventory the famous clubs didn't bother to sell expensively. Nyine hahantu ama ekipa avuga tapo abo kwamamaza ibyo bintu byo nago bihenze ayo reka tupfe kuyabika. Those clubs ama ekipa 5 yose yaragize gute yarari kwamamaza Visit Rwanda. Trophies on Rwanda's behalf. Mu magambo make yarameze nk'ari guhanganira igikombe cya Champions League ariko u Rwanda ari rwo ruri guhangana kuko ngira ngo murabyibuka hari n'ukuntu ekipa yatsindaga Perezida wa Repubulika ajya gupostinga agacongratulating ekipe yatsinze ariko akanatanga condoleance kuri ekipe yatsinzwe kuko zose zari ekipe zihagarariye u Rwanda kuko byari bimeze. Ngira ngo ibyo bintu byose murabizi mwarabibonye. Get for all that money.
If you look at the major headlines, amafaranga rero murambaza ngo yaje like kugaruka explosive reports from The Guardian, nagira ngo tugende hari inkuru yanditswe mu kinyamakuru The Guardian marking the conclusion of their historic ari kuvuga ati u Rwanda na Arsenal bisa nk'amasezerano yabo yo kugira ngo Arsenal ije yambara Visit Rwanda ageze ku iherezo run with Arsenal, or watch the deep cyangwa se Arsenal itazongera kwambara Visit Rwanda. dive breakdown Ariko se muti byari bitewe covering the n'iki? Kugira ngo mwese muzi kano karere dutuyemo, developments of the strategy. kugira ngo muzi ibibazo by'umutekano bimaze iminsi bihaba, Narrative is hari ukuntu byajemo birivanga pressure Almost y'ibihugu cyangwa se abantu baba batumva ibintu k'ibintu byumvikana cyangwa se uko bimeze. Everyone has got this exit completely wrong. Abantu baravugaga bati u Rwanda rutandukanye And na Arsenal, muti bitewe n'iki rero? Before we break down the massive controversy that kept the Reka foot, twibaze ngo byari bitewe n'iki, nicyo kintu tugiye kuganira. uncover exactly how lucrative the deal was in the first place. Rero ukuntu yari imeze mbere byasaga nkaho ibaye nk'ayihindutse mu Just gace. take a quick second to hit that like Gusa button. mbere yuko dukomeza banza ufata akanya ukande subscribe, share na comment kuri iyi Story. nkuru uyihereza undi muntu wese wumva ukeneye kuyimenya, Please, just ubundi like- tuzahure dukomera n'izindi nkuru, ariko turacyakomeje iya. Like this lined up next, and you won't want to miss a single one. Sinshaka ko hari izindi nkuru muzagenda zibajabuka kandi zihari. Sure. Reka tubirebe gutya tubiganireho gusa. 2017. Muri 2017 The year before the Arsenal deal, umwaka mbere yuko u Rwanda rusinyana na Arsenal, Rwanda earned u 438 Rwanda rwakoreye asaga miliyoni 438 z'amadolari National- avuye muri ba mukerarugendo, parks brought in 18 kubera ko nka parike nkuru yinjije Seven asaga million. miliyoni 18,700,000. sector that Ubwo hakazamo amanama, meetings, hakazamo incentives, amanama akomeye, conferences, hakazamo and exhibitions. The exhibition yarya mu byita gutama expo Corporate cyangwa side. se ibindi bintu byose bikurura ba The tra- mukerarugendo generated nabyo byinjije 42 asaga miliyoni hafi 42 z'amadolari, ariko ibaze ko muri 2025 revenue had climbed to 6 amafaranga yinjiye yose yazamutse akagenda akagera hafi muri miliyoni 685 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 6% Mu from magambo makeya 2017. hiyongereyeho 56% Before the- ugereranyije na yes. 2017 mbere y'uko u Rwanda National- rukorana na Arsenal. more than doubled to 40.8 Amagambo make amafaranga u Rwanda rwari rwinjiza cya parike nkuru yari iri kwinjiza million. yageze muri miliyoni 40 parike gusa. Guerrilla tourism alone generated 200 Sasa rero parike y'ibirunga cyangwa se hariya mu birunga hariya habingagi 48 ho ubwaho hinjije asaga miliyoni 248. Million. Ayo mafaranga ni menshi cyane, dollars ni menshi cyane. travel spending. Ndetse ubwo ntabwo tubariyemo kabo ba mukerarugendo baza bakarara mu mahoteli, Visitor- bakaza bakarya 0.4 ama traveling ngira ngo ejo bundi mwarabibonye na Kevin Hart aza mu Million Rwanda. people in a single year. Amafaranga yari akomeje Yeah, kugenda yiyongera u Rwanda ruri kwinjiza. Abantu bakibaza bati ni gute kariya gahugu Most inter- kadakora no ku nyanja kari landlocked, Interestingly, the visitor kari gukomeza profile gukurura ba mukerarugendo ku rwego rungana gutya. the biggest spenders were business travelers from the East African region. By Abantu 2025, batangiye kujya bakunda kuza mu Rwanda kubera gusa kubona u Rwanda ku majezi y'ama equipe menshi. 25 were 2025 spending more in Rwanda per quarter than Europeans were spending all year. u Rwanda rwari ruri kwinjiza amafaranga menshi pe. Over $51 million from US and Canadian Ibaze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zonyine Invest- n'abanyakanada binjirije u Rwanda asaga miliyoni 24 z'amadolari in a muri single 2024 T24. muri mu cyiciro kimwe gusa, kandi nabwo ubwo harya mu byita gute mu gihembwe kimwe gusa. When we zoom out, we can see the sponsorship didn't start Rwanda's tourism climb on its own. Ubundi ndagira ngo mubone yuko cyangwa se tubiganireho dutuje, ndagira ngo mubone yuko u Rwanda ukuntu ibintu byarugendekeye, ntago kugira ngo u Rwanda ibintu bigende neza kuriya cyangwa se ubukerarugendo buzamuke, ntago bwapfuye kuzamuka gutyo gusa, oya, ahubwo u Rwanda rujya kwamamaza rwari rubifite muri gahunda, nta n'ikindi n'ubundi u Rwanda rwashakaga byari ibyo ngibyo. Ariko n'ubundi u Rwanda mbere ubukerarugendo bwarakorwaga ariko atari kuri urwo rwego. Tracked. Icyabaye ahubwo byabaye nkaho ano ma ekipi abustinze akerekana Visit Rwanda cyangwa se agakangura ibihugu byinshi gusura u News Rwanda, tourist- kuko kubona nk'abantu bareba match za Arsenal bose bari kubona Visit Rwanda, bareba Paris Saint-Germain Standing babona at- Visit Rwanda, bareba Rwa- Atletico Madrid, impande zose z'isi bari bagota gusura u Rwanda. Rwanda, he says, I think the main thing, it just kind of reminded me that Rwanda Hanga hari umugabo, ni inkuru yatambutse kuri YouTube channel ya France 24, was a place you could visit. yari arimo avuga ati nje I think that some people u Rwanda ni ahantu haiza nsuye kurusha ahandi. think of Rwanda and they still think of, you know, Ntekereza ko hari abantu benshi bajya babona u Rwanda cyangwa se bajya bumva u Rwanda the 90s. bakitekerereza ya myaka ya za 90, ngira ngo murabizi amahano yagwiriye u Rwanda And so icyo it's gihe. kind of become an option again. that's the real Ariko nagira ngo mbabwire ko u Rwanda rwahindutse indi deal. Product U Rwanda rwabaye ikindi kintu. Ramos is back.
not a logo. icyo nicyo u Rwanda rwari rwambayemo, icyo nicyo Ramos yari yambaye mu mugongo wiwe. A correction. Naba Ashraf Hakimi ubwo bari bari kuza deal ziri gukora. Before the Arsenal partnership, 71% of Arsenal's global fans didn't consider Rwanda mbere y'uko u Rwanda rutangira gukorana na Arsenal ngo ubundi kibura 71% by'abafana bafanaga Arsenal ntago bari bazi ngo u Rwanda ni ibiki. Ariko sezo imwe yonyine ikimara kugera u Rwanda 50% byibura isigabanyuka mu bantu batari bazi u Rwanda 50% bahise bamenya u Rwanda. Literally brought its top-tier stars down to Rwanda, including Aubameyang. Ngira ngo muribuka abantu benshi bakomeje kwamamaza izina ry'u Rwanda cyane ko Arsenal icyo gihe nayo yari ifite abastari barimo ba Aubameyang, Hector Bellerin, and Bernd Leno, where they named baby girl Hector Bellerin. Ngira ngo muranabizi yuko baje mu Rwanda kwita izina ceremony. Baje mu muhango wo kwita izina nibwo hazaga wa musore wakinnye muri Black Panther. Aubameyang even filming a casual hair. Aubameyang aza mu Rwanda icyo gihe yaje no kwiyogoshesha ahantu muri salo yo mu Rwanda bari gutera story. Gorillas in volcanoes. Ngira ngo David Luiz we yaciye no mu gaci hejuru arazamuka ajya kwitemberera. All happening in Rwanda. Ibyo byose byaberaga mu Rwanda. Ngira ngo ubwo murabyumva ko abafollowinga ku mbuga nkoranyambaga ubusanga abantu bakurikirwa n'amamiliyoni 10 of their standard marketing budget while generating millions of organic. U Rwanda rwari rwarize isoko rutuje amafaranga makeya rwari rwarashema ari kurwungukira bifatika. It was simply the billboard for a much larger economic strategy. Icyari ikintu u Rwanda rwari rukoze kandi gifatika cyagutse mu buryo bwo kuzamura ubukungu bw'igihugu. Has a name. Ubwo ndaje ngira ngo dukomeze u Rwanda rwahise rukora ikindi kintu rero indi porogaramu bayita MICE. MICE ni ijambo ry'icyongereza cyangwa se ni impine bari bavuzemo M yari isobanuye meetings, incentives, ayisobanuje incentives, conferences, hanyuma si isobanuye conferences and exhibitions. Mu magambo make u Rwanda rwari ruvuze ruti kuki tutahinduka igicumbi cy'amanama, ikoranabuhanga, itumanaho, ubukerarugendo ndetse na za expo, imurikagurisha n'ibiki, tukajya dukora ibintu abandi bantu batazi. In 2017, MICE generated 42 million. Kubera yuko muri 2017 gusa u Rwanda rukizana iyo gahunda dollars for Rwanda. Uwo mwaka u Rwanda rwahise rwinjiza asaga miliyoni 42 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugera muri 2025 noneho sasa umwaka 2025 u Rwanda bwo rwinjije miliyoni zisaga 94 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zirenga more than doubled. Urumva ko amafaranga yari yikubye kabiri. Kigali is now the second most ubu rero tuvugana kakanya Kigali cyangwa se umujyi mukuru w'u Rwanda mu rwa Kigali niwo mujyi wa kabiri muri Afrika wakira amanama akomeye nyuma ya Cape Town. Cape Town ni umurwa mukuru wa South Africa, ariko buriya South Africa igira imirwa mikuru itatu kuko bagira Cape Town bakagira Joburg cyangwa se Johannesburg, undi murwa bawita harya bawita gute ntago ndi kubyibuka neza ariko nimbyibuka nabyo tuzabiganira. It's clear proof that the massive advertising push. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza neza ko u Rwanda hano rwari rwamamaje byari biri gukora. Profile global summits. Mujya mubona abayobozi bakomeye cyane. Reba nka hano hari haje Wenga has hosted na wa musifuzi wo muri Premier League bose baje mu Rwanda mujya kubona. The events stack up fast. Ibintu biba byihuse. June 2022. Muri 2022 rero the Commonwealth Heads of Government meeting nibwo u Rwanda rwakira inama yari irenze ibindi byose, yari irenze izindi nama zose zigeze zakirirwa muri Afrika. Iyo nama ni inama ihuza ibihugu byose ya Commonwealth countries ko bazaga mu Rwanda. Iyo nama yitwaga ngo yitwaga CHOGM. Iyo nama ngira ngo murayizi mwese mwarayibonye. Countries to a single week. Ibihugu bisaga 53 byose byahuriye muri Kigali. Abayobozi bakomeye barimo abaperezida, barimo abaministeri, barimo abashoramari bavuga rikijana babaherwe b'ingagari barenza abandi bose. 23 The World Travel and Tourism Council Global Summit, the first ever held on the African continent. Mu Rwanda nyuma ya 2023 u Rwanda rwaje kwakira indi nama y'ubukerarugendo. In December 2024, tugeze muri 2024 mu kwa 12 rero u Rwanda rwageze gutya rukora kandi kantu kari karenze ibindi byose. Did the FIA General u Rwanda rwakiriye umuyobozi mukuru wa Formula 1. Ngira ngo Formula 1 murayiza, abantu mwese murayiza, bazi Formula 1 ya masiganwa arenza abandi za Grand Prix, amusanga amasiganwa ya traversa nk'ibihugu nka bitatu basiganwa mu mamodoka. The stage to formally launch Rwanda's bid. Nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame to host a Formula 1 Grand Prix. Yagize gutya aravuga ati vuba cyane u Rwanda tugiye kwakira Grand Prix ya Formula 1. Ibintu abantu batari barigeze batekereza, ibintu abantu batigeze bagaciro, u Rwanda rwarabitekereje. September 20. Bigeze 2025 rero nabwo 25
the biggest one. nibwo habaye ikindi kintu cyakanze isi yose abantu barikanga. Mumbaze ngo ni igiki? The UCI Road World UCI, u Championship. Rwanda rwahise rwakira shampiyona y'amasiganwa y'amagare ya mbere ku isi. Iyi niyo shampiyona y'isi yose, amasiganwa ibihugu byose biba byamanutse, u Rwanda rwakire shampiyona y'isi y'amagare. Ubwo murabyumva ibintu byari bigiye kuba 103 years ku nshuro y'103 history akaba n'ubwa mbere muri Afurika to Africa. u Rwanda rwari rwakiriye shampiyona y'isi y'amagare. 1,000 Ibihugu byose, amateleviziyo yose, 100 amasheni yose riders. yarahindukiye yerekeza kamera zayo mu Rwanda. Abasiganwa basagaga 1,100, 109 ibihugu byasagaga countries. 109 byose byisanze mu Rwanda, A mu gihugu cy'imisozi 1,000. audience of byibura ku munsi u 300 Rwanda rwarebwaga n'abantu basaga miliyoni 330. of Bose Rwanda. babaga bari kubireba live, Rwanda. bareba imisozi y'u Rwanda, bareba ahantu abasiganwaga bose basiganwa imisozi twa dukorosi Every day, zamuka bamanuka. delegate U Rwanda rwari ruri kubereka ubwiza bw'iki gihugu. Every one U of the Rwanda rwari rwongeye rutsinze a ikindi hotel. gitego. Tekereza none akandi kantu reka tukaganireho. eats in a Abo bantu bose baje Dolly Rest- ntago bazaga barubatsinze Kigali cyangwa hafite amazi i Kigali. restaurant Bose bazaga bajya kurara mu mahoteli. in from the Amaresitora yaracuruje icyo gihe. airport. Ikibuga cy'indege kiragenda kiba busy. Ibintu byose abantu babona ibiraka, And every abantu barakora. one of them was told beforehand that Ariko mbere y'uko ibyo bintu byose, mbere y'uko amasiganwa atangira, Rwanda is u the Rwanda country rwakoze akandi kantu nako kaza gatwika kurusha. on the U Arsenal Rwanda rwabwiye abari baje aho hantu hose ruravuga ruti, Sleeve. nubwo mutari mubizi ariko nitwe mujya mubona kuri jezi Arsenal yambara yanditseho Visit Rwanda. direct investment has also surged since 2017. Then in 2025, Rero muri 2025 news outlets nibwo reported amakuru yandi to the yabaye amakuru, same ibintu biragenda birazamba. line. The Rwanda. Arsenal-Rwanda partnership had ended. Baravuga ngo uyu mwaka 2025 nari nabivuyeho kare nabibasobanuriye. From- Nibwo bavuze ngo amasezerano u Rwanda rwari rufitanye na Arsenal Following years of asa nkaho arangiye. For Rwanda's alleged support, Impamvu bavugaga yuko arangiye nuko ibihugu byinshi byari birimo bishinze u Rwanda ngo u Rwanda rushinja cyangwa se rutera inkunga umutwe witwaje intwaro ukorera mu burasirazuba bwa Kongo wa M23. for M23 in eastern Urumva haje igitsure cyangwa se ibihugu by'amahanga bitangira kugenda biboyikota u Rwanda, ibintu u Rwanda rutanemera kuko nanubaka kanya u Rwanda ruvuga yuko rudatera inkunga M23, ahubwo icyo u Rwanda rwakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi nk'igihugu gifitanye amateka n'imwe mu mitwe yitwaje intwari ba mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo rwakoze rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Rero urumva ibihugu byinshi byashyizeho pressure kuri Arsenal, baravuga bati Arsenal mugomba gusoza imikoranire mwari mufitanye na Arsenal n'u Rwanda imini, ntabwo muzakomeza kwambara u Rwanda kuri jezi yanyu. Nyine ibintu biragenda ibindi bibazo as a defensive mechanism around its border. Ariko u Rwanda rwo rukavuga yuko ari defense mechanism cyangwa se ari ingamba z'ubwirinzi bashyize ku But mupaka wabo. where things get even more interesting. Aho ni ibintu rero byahise bicangira abantu bagira ngo u Rwanda ruratsinzwe cyangwa se u Rwanda rurakotoye. Ariko u Rwanda rwari rukoza kandi kantu batigeze batekerezaho kabiri. Arsenal stopped or suspended the partnership. Nubwo u Rwanda na Arsenal yavuze ko yahagaritse imikoranire n'u Rwanda, ariko yabatsinze ikindi gitego. Yari ibaye nk'ibacecekesha ku munwa gusa, ariko yakomeje kwambara Visit Rwanda. Icyo yakoze yarababwita nta kibazo, amikoranire turayisheje, ariko ntiyigeze ivana Visit Rwanda kuri jezi yayo, yakomeje kuyambara. They simply agreed to conclude it at its Baravuga bati natural expiration. reka n'ubundi uyu mwaka wa 2026 wari uri murangira, reka twambare Visit Rwanda bihuriremo na sezo y'uyu mwaka, bihuriremo birangire. That publicly. Most people assumed the pressure from Arsenal's fan base forced Rwanda. Abantu batekereza ko wenda abafana ba Arsenal aribo bashyize pressure kuri Arsenal ikavuga ngo ntago tuzongera kwambara u Rwanda cyangwa iki, ariko nagaruka ibintu byagenze. Reached its agreed maturity date, no premature exit. Ahubwo nubwo u Rwanda byari bigenze gutyo, ntago Arsenal yigeze kuramo jezi, n'ubundi amasezerano yaragiye agera ku gihe yagombaga kuzarangira, byari 2025. Forced conclusion. Nta mwanzuro wo guhubagurika bibayemo cyangwa iki. Second assumption. Nibwo hahise hazamo akandi kantu ka kabiri abantu batigeze batekereza. Under lost. U Rwanda batangiye kwibaza ngo ese u Rwanda rurahombye ko Arsenal itazongera kwambara u Rwanda cyangwa. They did not. U Rwanda ntago rwigeze ruhomba habe na gato habe namba. In fact, they were already cooking up mu magambo make u Rwanda rwari ruri gutegura kandi kantu karenze. Strategy that's even bigger than the Arsenal deal. Ikintu cyari kirenze Arsenal, ngira ngo twavuze ku kintu cyitwa Formula 1. For a moment. Tekereza kuzajya kubona
twese twicaye hano tukajya tukabona Lewis Hamilton mu Rwanda rw'imisozi igihumbi aje muri Grand Prix Formula 1 ari gukata mu mihanda y'i Kigali. Ibyo bintu ndakeka muri kubyo. Is a European club. Arsenal ubundi ni ekipe y'i Burayi. Sibyo? Nakandi kantu nako nshaka ko tuvuga. From the early years of the Visit Rwanda campaign. Mu yindi myaka mbere ho gato Arsenal cyamamaza Visit Rwanda n'ubundi. Tourists arriving from the US and Canada. Bamukerarugendo baturukaga muri Amerika no muri Canada. Just growing. Nago bari kuza ari benshi nk'uko u Rwanda rwabipangaga. More than their European counterparts. Kurusha uko abanyaburayi bazaga. Mu magambo make u Rwanda rwari rumaze kwamamaza i Burayi n'ubundi rubona ko byakunze. Rwanda read that data. U Rwanda rwari rwarasomye izo data na mbere nakubwinga abayobozi b'u Rwanda bafite ukuntu bagendaga banariza izidiro bakazikora zikaza ziryoshye kurushaho. Mu maze ngo byagenze gute. U Rwanda rwese rutera umugongo Arsenal rwerekeza amaso mu majyaruguru ya Amerika noneho sasa. Rwari rumeze nkaho rwaguye isoko. Muti gute may question the timing. Abantu bajya bibaza ngo u Rwanda ruzi gusoma igihe cyangwa rutayiminga igihe mu gihe cyanyacyo cyangwa hard to ignore. Nakantu utapfa kwirengagiza. If a European club ending a Visit Rwanda. Nimba ekipe y'u Burayi yari iri maze gukatira u Rwanda bavuga bati dire raranje ntabwo tuzongera gukorana diro. Bitewe wenda n'uburyo muri gushinjwa ibirego bijanye n'uburenganzira bwa muntu. Had genuinely damaged Rwanda's appeal, American sports franchises would not have signed on within weeks. Batekerezaga yuko wenda bashobora kuba bavangira u Rwanda ariko mu byumweru bice cyane u Rwanda rwari rugiye kubatsinda ikindi gitego. That was not a coincidence. It was all deliberately planned. Byari ibintu byapanzwe kandi byapanzwe neza cyane. Mumbaze ngo byagenze gute rero. Mu kwezi kwa munani 2025 u Rwanda rwagize gutya ruba igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa Afurika cyari kigaragaye muri NBA. Sasa wumva ko kantu NBA ndakeka muyizi. Ndetse si ibyo byonyine na NFL. NBA niyo shampiyona ya basket ihenze kurusha izindi kwisi, irenze kurusha izindi kwisi, ndetse n'umusportifu wa mbere ufite amafaranga menshi yakoreye ariko apana nk'abana b'abarabu baba yarazwe kumva ngo umwana akina football ariko yarazwe ni wabo. Kuko ubu tuvugana King James niwe mu sportif wa mbere ufite amafaranga menshi. Sorry, ubwo iyo mvuze King James ntago mumwumva neza batabizi. Ubwo mba nshatse kuvuga LeBron James niwe muntu ufite amafaranga menshi mu ba sportif na ba Cristiano baba mwubaha bamuhabukana ba Messi bavuga bati uriya ntabaho ni igikoko ku kintu cyitwa igiceri muri NBA abakiyica n'amagini. Ubwo simvuzemo ba Steve Curry, simvuzemo bande. U Rwanda ntago rwamamaje muri NBA gusa, kwese rujya kwamamaza no muri NFL. NFL ni ya mikino Officially, Visit Rwanda landed in Los Angeles. The patch sponsor of the LA Clippers. Ballmer's new Intuit Dome. Multi-year stadium sponsor of the LA Rams at SoFi Stadium, which is SoFi Stadium ndagira ngo tugaruti banze tuyivugeho gato. Nyiri SoFi Stadium ni umugabo w'umunyakire w'umunyamerika bita nde Stan Kroenke. Uwo mugabo rero Stan Kroenke mutaza kugira ngo ni nundi wundi niwe mu billionaire owns Arsenal. Akaba ari nawe nyiri Arsenal, niwe nyiri Arsenal. Uri kumva ko kantu mwe mwatekereje yuko Arsenal kati y'u Rwanda kumva u Rwanda rwo rwahise ruhindura diro. Ruva hehe? Ruva kuri Arsenal nka equipe y'umupira w'amaguru bitorujya none uko attracting abamukira rugendo bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The same billionaire Stan Kroenke. Billionaire umwe Stan Kroenke niwe nyiri niwe nyiri Arsenal na Los Angeles Rams. Ndakeka ibyo bintu muri kubyumva. Ntabwo u Rwanda rwatsinzwe rwabwiye umukire uti ko dushaka kwamamazana hariya tukaba duhagaritse muri Arsenal. Abantu bo batekereza ko u Rwanda rutsinzwe ariko rudatsinzwe. Arsenal and Rwanda announced the conclusion of their partnership. Nibwo Arsenal ikimara gutangaza ko yo n'u Rwanda basozanyije deal yari igombaga kurangira 2026 nyuma y'amezi abiri gusa cyane. U Rwanda rwari rwamaze kugera he muri NBA no muri NFL. The US. The goal is clear. Turning these partnerships ikintu Rwanda rwashakaga cyari ikintu cyoroshye mutagira ngo bari baje no kwambarwa ahantu hanini wenda kubera ko nka muri NBA bo ntago bambara imyenda ifite amaboko ngo Rwanda ruragura wenda ku maboko ahubwo karakantu kakapa kanzinya equipe muri NBA bazajya bambara kandi so Visit Rwanda over the next few years by establishing Rwanda as an undisputed luxury hub on the continent. How they are doing it. First, they prepared their most flagship product,
They doubled the gorilla trekking permit price from ndetse ikintu u Rwanda rwahise rukora rukimara kubona ko ibintu bikunze ni ikihe mutaza kugira ngo ni ikindi 700 rwahise rufata amafaranga ba mukerarugendo b'abanyamahanga binjiriraga muri parike y'ibirunga $50 bayavana ku madolari 750 bahita bayakuba ahinduka 1,500 u Rwanda rwakubye kabiri mu magambo make dollars in 2017. muri 2017 abantu binjiraga ku madolari 750 ariko ubu byaje kurangira bibaye amadolari Make the world's most expensive permit to see gorillas in the wild. ndetse murabyumva yuko kubureba ingagi ari ikintu gihenze ni ikintu gihenze kabisa pe kandi impamvu bihenze ni ukubera yuko u Rwanda ruba rwabikorera ruba rwamamaje hirya no hino. A 3-day behind the scenes experience for a maximum of 3 people costs $30,000. A premium at $15,000 per group. The most premium option ubwiye muje muri groupe muba muri bwishyure nk'ibihumbi 15 by'amadolari y'amafaranga ubusanga agera muri miliyoni 20 na zingahe z'amanyarwanda iyo mwaje muri groupe. A 3-day behind the scenes experience ariko nanone aho hantu muba mugomba kuzamara nk'iminsi 3 aho ngaho rero niho u Rwanda ruhita rwongera rukubitira mu mavi. A premium low impact conservation. urumva nimba muba mugiye kuzahamara nk'iminsi 3 mutembera mu birunga muba muzahava mwasize hafi nk'ibihumbi 30 by'amadolari ayo mafaranga bari Rwanda Development Board. tugendeye kuri raporo ya RDB Gorilla visits alone generated $248 million. umwaka u Rwanda na imini kuja mu ngagi cyangwa se kujya gusura ingagi mu birunga ubwabyo bisigaye byinjiza asaga miliyoni 361 miliyari 361 z'amanyarwanda ubwo tubibaza mu madolari ubusanga ari miliyoni nka 248 in 2025. muri 2025 na amafaranga yinjiye mu gihugu miliyari 340 muri kuzumva ayo mafaranga. Second, Rwanda raised its hotels. u Rwanda rwahise ruvuga ruti nimba tugiye gukura ba mukerarugendo kuri uru rwego dukeneye no kugira amahoteli agezweho azajya yakira ba mukerarugendo kuri uru rwego kabisa. From generic hospitality to u Rwanda rwaravuze ruti ntago tugikeneye amahoteli y'umuntu ajya yakaryama bikaba bihuriyemo dukeneye kwereka abantu ko turi seriye. Ultra high-end luxury, the kind previously reserved for Europe or the Gulf. amahoteli ameze nk'ay'Iburayi cyangwa se u Rwanda ubu tuvugana kakanya to Africa's most expensive hotel room. niho hantu hafite hoteli ya mbere ihenze muri Afrika. Mumbaze ngiyo hoteli bayita gute rero? The one and only gorilla. Bayita the one and only. Ni hoteli iri hariya mu Kinigi abayizi murayizi uri kwerekeza n'ubundi mu birunga bayita the one and only. Mumbaze ngo kwirara mijoro rimwe nanga. Ni hoteli nini 2,700 ifite ubuso bungana na square meter hafi 2,200 private aho uyurayemo ubu ufite agapisine kawe dedicated butler and chef ufite ibintu byose umushefu wawe n'iki mumbaze ngo kurara muri hoteli ijoro rimwe bisaba amafaranga ngahe runs between $20,000 abari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 26 by'amadolari muri kumva ayo mafaranga ijoro rimwe gusa ugahita wishyura asaga miliyoni 30 na zingahe and $26,000 a night in peak season for 2 guests. kandi ibyo bintu abari abashyitsi babiri kwa kundi wenda musohoka muri nka couple nyine nibwo babibemera kuko nuko bikorwa nyine. On top of that, muri kumva ibyo bintu the one and only niyo hoteli ya mbere ihenze muri Afrika yishyurwa ayo mafaranga sits the conference infrastructure. Si ibyo byonyine u Rwanda rwahise rwubaka ibindi bikorwa remezo ubwo twavugamo $300 million inzu yuzuye itwaye asaga miliyoni 300 z'amadolari ubwo ni Kigali Convention Center siyo yonyine $100 million tugaruke ku kibuga u Rwanda rwujuje ejo bundi entertainment twin the BK Arena ariho hajya haberamo n'amamatch ngira ngo murabizi ya bare 5-star hotels hoteli z'inyenyeri 5 nyinshi cyane ziba muri Kigali tuvuzemo nka Marriott tukavugamo na Serena Hotel ngira ngo Marriott murabizi ko atari hoteli iba mu Rwanda gusa igenda iba hirya no hino mu bihugu byinshi bimeze neza. These venues bring in millions of magambo macyantu nkaho hose baba hari kwinjiriza igihugu cyitwa u Rwanda agafaranga kandi agafaranga gatubutse ako kantu ndaceka muri kuku. The third amanama is ownership of the visitor journey itself. mu magambo make Rwandair, the national flag. Mbere yuko tujya kure hari ikindi kintu cya gatatu cyoroshya ubukerarugendo bubera mu Rwanda. Mumbaze ngo ni igiki? Company mini company y'ubwikorezi bwo mu kirere bita Rwandair. Grown from a fleet of 12 in 2017
to over 16 aircraft yavuye ku ndege 12 yari ifite Day. ubu tuvugana ifite indege 16 kandi zigezweho. Abenshi banahamya yuko Rwanda yariyo kampani ya mbere y'ubwikorezi bwo mu kirere igize gute imeze neza kurusha izindi cyangwa se ihagazeho kurusha izindi muri Afrika. Kubera ko nk'urugero including Airbus A3 ejo bundi Rwanda yaguze indege ya mbere yari igeze ku isoko yitwa Airbus A330S, indege nziza cyane si yo yonyine yasigura n'indi ndege yitwa Boeing 737S, indege zigezweho mu bwikorezi bwo mu kirere aka kanya tuvugana. now cover London, Paris, u Rwanda cyangwa se Rwanda isigaye igikorera indege za London, ikajya Paris, ikajya Brussels, ikajya Doha muri Qatar, ikajya Dubai muri Leta Zunze z'Abarabu, Mumbai mu Buhinde, Rwanda igerayo, Joburg muri Afrika y'Epfo cyangwa se Johannesburg muri Afrika y'Epfo, Nairobi muri Kenya, Lagos, an expanding African network. Ndetse si nibyo byonyine u Rwanda cyangwa se Rwanda iracyakomeje kwagura ingendo zayo ahantu ikorera ingendo is deliberate. Ikintu ishaka nta high income source market. Ni amafaranga yinjira mu Rwanda. U Rwanda rwo rwamaze kumenya yuko nyine iyo ibintu ushaka ko bikunda birakunda. What is south of Kigali? Si ibyo byonyine. Rwanda ugiye mu majyepfo usa nkaho werekeza za Bugesera. U Rwanda ruri kubaka ikibuga cy'indege kigiye kuba ikibuga cy'indege cya mbere muri Afrika kizaba kirenze ibindi byose. Bita International Airport ya Bugesera cyangwa se Bugesera International Airport, ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera cy'indege. Rwanda partnered with Qatar. Icyo kibuga kiri kubakwa ku bufatanye n'u Rwanda ndetse na Qatar Airways. Qatar Airways ubwo ndakeka muri kuyumva yabarwa n'ama equipe menshi n'ubundi. 60% equity stake in the aho Qatar Airways yashoye masaga 60% y'umushinga. It is a regional hub. Ndakeka ubwo murabyumva kuko byagenda kose. Bivuze ko muri 2032 icyo kibuga cy'indege kizaba kirangiye. Mu magambo make Qatar Airways izaba yemere kugize gaparika mu Bugesera, namwe murabyumva. Ndetse u Rwanda ruzaba ari urwa mbere indege zose zize ziparikeho for transit traffic. The Visit Rwanda brand on European jerseys and American stadiums is ubwo ngubwo icyo nababwira ni kimwe. Jersey ya Visit Rwanda ubu yavuye i Burayi gusa yerekeza muri Amerika. Exactly what makes that hub commercially viable. Ari cyo kintu gituma u Rwanda ruri gucuruza ibintu bigakunda. Ndetse buri muntu wese aba ashaka kugera mu Rwanda. Nyuma y'uko u Rwanda rufite ahantu heza ho gutembera, rufite umutekano, rufite ibibuga, rufite parike nziza, rukagira indege nziza zigeza ba mukerarugendo, zigira rufite amahoteli meza. About the airport. PSG and Atletico remain partners through 2028. Nubwo Arsenal yavuyemo, PSG na Atletico Madrid baracambara jersey yanditseho Visit Rwanda kuzagenda ukagera 2028. Restructured. Bayern Munich nayo isa nkaho yabisubiyemo. Branding ended in August 2025. Nubwo kujya bagaragaza Visit Rwanda byarangiye 2025. Ariko Bayern Munich in Kigali yahise yubaka academy mu Rwanda. A youth football program kugira ngo abana bo mu Rwanda baje biga umupira bigire muri academy ya Bayern Munich. The cost. Ngareba amafaranga u Rwanda rwabishoye. Saudi Arabia poured over 5.3 nimba Saudi Arabia ubwayo igitanga asaga biliyoni 5 into Elif Golf. Ubwo yatanze biliyoni 5 muri golf. Qatar spent over $1 billion. Qatar nayo yatanze amabiliyoni n'amabiliyoni kugira ngo abakinnyi ba Paris Saint-Germain baje bambara Visit Qatar Airways n'ibiki byose. Abu Dhabi bought Manchester City. Nimba Abu Dhabi baraguze Manchester City, ngira ngo murabizi yuko Manchester City yambara Etihad Airways. Etihad ni abanyakatari nkuko Arsenal yambara Emirates cyangwa se Fly Emirates nayo. Murabizi ni y'Abarabu, si yo yonyine Paris Saint-Germain nayo ikambara Qatar Airways nayo ni y'Abarabu. Ngira ngo murumva igiciro Abarabu baba bashoye, ariko u Rwanda rukaza rukishorera tiro nk'iyo, bakaza kwisanga muri Champions League u Rwanda ari rwo ruyoboye. At roughly $5 billion. Across the last decade, the three Gulf states combined spent hundreds of billions on sport as statecraft. Rwanda spent, generously estimated, u Rwanda rwo rwaje rutanga amafaranga yabazwe n'ubwo ibindi bihugu byabaga byatanze amabiliyoni n'amabiliyoni over the same period. By Rwanda mu magambo make rwatanze amafaranga atari menshi. 2026 Rwanda's brand ibintu nyine byaryoshye kurushaho was on 3 ubwo ijambo Visit Rwanda Champions League semi-final cyagaragaye ku ma equipe kuri jersey y'ama equipe 3 yarageze muri finale ya Champions League mu gihe the same season. None of the Gulf states could say the same.
nta muntu wari kubitekereza ibyo bintu, nta muntu wari kugira gute kubyigaho. Clubs, players, abaguze ibibuga bya golf, abaguze ibiki, abategura amarushanwa. U Rwanda ubundi ukuntu rwari rumeze, rwari ruhindutse amateka, rwari rumeze nkaho bought space on someone else's story. Rwari rumeze nkaho rwaguze umwanya mu nkuru y'undi muntu. Mu magambo make, the patch, u Rwanda rwiguriye sleeve cyangwa se kwambarwa ku maboko, akantu k'akapa ko mu gatuza, natwa dutara two ku mpande cyangwa se bya byapa byo mu mpande ku mastade. Rwanda left the trophies and the wage bills to somebody else and only paid for the seconds when the cameras were slightly smaller than Belgium, with a per capita GDP of around $1,000, walked into the most expensive advertising marketplace on earth and bought visibility at 1,000th the cost of its Gulf competitors. It put its name on the backs of the most famous footballers of our generation. 29. Rwanda is targeting $1.1 billion in annual tourism revenue. Kwinjiza ayo mafaranga aturutse mu bukerarugendo. What it earned in 2017. Ukurikije kandi amafaranga u Rwanda rwinjizaga muri 2017 yasagaga miliyoni 438. Ibyo bintu bizakunda kabisa pe, bizakunda. Rero ndagushimira ko wakoze subscribe kuri YouTube channel, ndetse yuko washarinze nimba ushaka kujya ubona izindi nkuru nk'izi ngizi z'ubwenge, ndagira ngo ukore subscribe, share na comment, ubundi tujye duhura buri munsi twirebera izi nkuru. Ciao ciao, bye bye. Wakoze kudutega amatwi, siyo tuzabonane mu nkuru ikurikira. Ciao bye. Witness the full story.